Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Intay basa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 20 kan 21. Ulbod ti agkuna nga ay ayaten na ti Diyos, ngam guraan namat ti kabsat na. Tadi na mabalin nga ayaten ti Diyos, at di na makita, no di na ayaten ti kabsat na makita na. Ngarod, daytoy ti bilin ni Kristo kada tayo. Ti agayat iti Diyos, rebeng na nga ayaten ti kabsat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno kan biag. Intan maladaw tan iji simbaan. Aguray ka tani. At dayay ayab ni Mildred. Ay, anyaman nga tadaytan. Adaman siguro saan na naawatan ka dagiti bilin ko. Ma'am, nalipatam na ito'y pitakam. Sika talaga, managlilipat kan. Pitakam pa'y gayam tinalipatam. Lino katam da ito'y pitakak, Mildred? Ay, saan, ma'am? Amom ka de, numanuti kargana da ito'y akwarta, ha? Mano ka di, ma'am? 20,000 pesos. Ay, nakabutbutang. Nagdakil gayam ti kargana akwarta. Bilangak. Uwan, ma'am. Oray bilangim. Jak pulos lino katanday tapitaka, ma'am. Anyagay, kompleto ka di matlang. Juan, kompleto. Hinta nga rudan. Sige, mapan kamen. Babay, ma'am. Agan-anad kayo kin ni sir. Tarabayan na kayo ti Diyos. Napan nakimisa damam ken sir. Wan, agmalmalum da ije simbaan da gichay. Talaga nga aktibo da iti simbaan anya. Wan, amin nga aktibidad ije simbaan. At dada, tunggal Domingo, mapanda makimisa. Mapanak mat ko mamakimisa. Ang saan datamat apalubusan nga ag day off iti Domingo. Iso asya, sa baling aldaw numapan kami makimisa iti pamilya. Apay nga tadagi dyan nga agasawa. Kanayon damot ang makimisa. Ang, Ngaman niya. Diyak kayat nga ibaga. Makamu kamuton amang obserbar iti galadda. Ala, trabaho ka nga rudan. Sibogam dagiti masetas ni ma'am. Taagungot tumanan no makita na anamagaan dagiti masetas na. Ay, ito ko mampay. Italaang ang makainanaak. Itangawan da sir kan ma'am. Sige, no kayat mo. Agbuya tapay iti TV. Ay, sige man. Ay, mabait lang Tainak mga la iti meriendata ijay ref. Ado ti makan anak kadulin ijay ref. Agungot da ngamin kat numaksayan. Sige, ingka mangala. Feeling back ng tamot uray italaang. Lakay, nangiparking nga mayay tilugan. Ay katijay parking lot Ay, marurudak. Nagaduti makita nga agpalpalama. Sapay, kaslasan da nga digdigos. Kalkalpas nga mintimisa. Ay katmangtid kan tulatan Ay, hindi kayat. Ala, ingakit din alaan dilugan. Ala, orayan nagdito yan. Tamapan ko alaan jay lugan. Darasam nagpudot dito'y ruwar. Ay, una yun ti traffic. Ay, awan nga rod. Nakatubat niya min, tilugan ita. Naputad Domingo. Busin na aman day ta tricycle dito sa Juanang. Di nansamot amo ti papanan na. Nakaimot nga min day tagman maneho. Ay, awan bibiyang kuno lakay. Busin na am, tagpaigid. Sige, busin na am. Nakaparking tan diti San Juan ti fast food chain. Pumabakan, tamangal daw tan ditoy. Ay, aguray ka. Damanon makita nga palpalama. Ay. Anyamanin ay ati pagparparikutam. Ay, apay nga min aya nga dadagiti kakastata tao. Day talag daw at aramidon da. Ay, Marigrigat damat nga rod. Tinasayaat, umakartay ti sabali a panganan. Jak kayat ditoy.
Good afternoon, sir. Ma'am, anya ka dito orderyo? Bakit? Kala ka mo dito, waiter. Ryan, dito'y ka nga trabaho. Auntie. Working student ang kamin. Kan, kahit ko ngamin ti makalpas. Ala, iyawat mo nga rodan day tamin no. Tag-order kamin kani uncle mo. Auntie. Malagip ko. Ato na dara sa nagsubli-subli jay nanang ni Ryan, ni balay. Dumaw-dawat iti tulong para iti paragadal na. Wala, saan laan namin 5 nagsubli-subli. Ket anya nga itintod mo tulong. Anya nga'y kumatiitad ko. Awan makaamuda mo ta, ano kaya't napagadalan ti anak da. Nagagat ni Ryan. O kita, waiter pa yan dito restaurant. Naskan laang agsakripisyo. No, kaya't da dumuras ti panagbiag da. Tinasaya. Ikam tumot na titip na. Ay, pakpakawan. Abay ko mga ikak, kat adamat sweldo na dito eh. Basit lang mataba gamaksay dita 20,000 pesos mo. Ay, bayam itang agtrabaho. Agrigat damot Antim gayam dyan nangan itay. Wen, kabsat ni nanang ko. Nangato ti saad na di kapitulyo. Isumot lagayam Jay mat asawa na. Retired a police. Baknang da, no kasta. Kaya dagitan anak da. Adada amin ni di Amerika. Isumot lagayam ang nagdadakkel dagiti alahas ni Antim. Wen nagdakkel pa ati balay da. Ngamawan mo tagigyan. Kasta talaga dagiti baknang. Ngam, agore ka. Ape adi kagpatulong kadakwada. Tapno saan ka marigatan nga agwait-waiter. Masidag kamin kininanang ko. Ngam napaay kami lang. Bayamon. Makalpasak tulat ta. Sa bagay, nagagat ka matkit di. Ay, wan kayam. Panawan kan diti kusina Ituloy mo ang ginaw. At dapay papanak. Lakay, isardeng mo man di ta jewelry shop. Tapay. Kumatangak man ti alahas ko. Nagadoon ti alahas mo. An-anwang pa'y nga iti sobra-sobra nga alahas. Basta isardeng mo. Isungarod nga da kwarta nga intugot ko tapno kumatangak iti kwintas ko. Tila pagkaskastusan. Kaya't mumataya nga igatangan ka. Ay saan ang diyak ka sa punan dita. Saan ka arire-arire no gumatangak? Tadamad kwarta nga igatang ko. Sige, awanan timbagak. Nasayaat man. Ni, si Mang Patgaya man damam kan, sir. Wan, kasangsangpot da. Uy, imbaglaangan. Nasibuga kong dagiti masetas ni ma'am. Narigat ni Mildred! Mantang. Mildred! Ala, agay ayab ni ma'am. Mapan ka na lagos. Umayan, ma'am! Apay ka di, ma'am? Napan kami laang nakimisa kan ni sir mo. Awanan dagiti makan dito'y ref. Kunakmat kan kajak kayat amaksayan dagiti makan dito'y ref. Bayadam dagiti kinan mo dito'y. Ay na, pasensya kan, ma'am. Mabisin kami ngamin kinipilo. Iso anangan kami. Rinamanan milaang mat. Oray pay! Awan babain nyo. Babaunan kayo laang. Ngam diyo amo asurutan ti paglintagan dito'y balay ko. Pasensya kan, ma'am. Kaya't mo tapapanawan kayo dito'y, ha? Ay, saan ko, ma'am at ma'am? Pumanaw kayo nga awan apulos maalayo aswelduyo. Amom ka diti presyo dagiti kinan nyo. Ma'am. Kurang pa'y aswelduyo iti makabulan. Nagnginamatan amakan. Sige, pumanaw kayo! Ay, kasya na kami ko, ma'am. Agpapaadalak pa'y kadagiti anak ko. Agong unget kamanan. Kasano? Ay, dagito'y ababaunan. Inaramid damanan ti jak kayat. Apay mananaya. Kinisayan da di makan ijay ref. Kadno nagningi na dagi jay. Hindi mo matmakan amin dagi jay. Unay ka lagi dinaya. Kat, bye-bye aklat ta idakas ta ka di. Ay katuan hanyang arod kumati ka nanda. No di mo idapakanan. Kahurayan da nga ikakida. Itad mo dagiti agbubuo.
No si kamat nga tatay kantay ti agbubo o tamagan. Sapay kontraam dagiti araramidak. Kasla saan ta nga agasawa. Wen atasan anasaya tay tangar aramidem. Mapunwanak meten. Isuanas ka na dilawen kaitan. Taan niya ti dakas nga aramid ko. Ije simbaan. Di mo man lainikan dagiti agpalpalama. Inikam ko man ta si kagayam ti masyan. Kanji ka na ka waiter. Di mo man lainikan mo't ititip na. Sige, sagay sa amin. Ibagaam no anya ti kayat mo nga iparupa kanyak. Saan ka pudpud no a Kristiyano? Anya saan? Awan langan ko ang makimisa. Di Domingo ka makimismisa. Si Kangay, no di ka pa'y ayaban na makimisa? Di ka pa'y mapan? Ita, sino nga rod ka datatipod no a Kristiyano, ha? Sir, agpakada kami. Le, paparanyo nga'y. Pumanaw kami, sir. Anya? Pinapanaw da kami ni ma'am. Basol mimot ngamin. Tatinubngar mi tibilin na. Ay, Mildred. Agbiro kami laangan iti sa bali a pagtrabahoan mi, sir. Ay, di kay pumampanaw. Bayan nyo. Ta kasaritak ta sawak. Nagrigat ti agsa politika tulong nga mapagtalkan ken nagagat akas kada kayo. Ay, adun adara sa nagsukat kami iti katulong. Pasaray, linawas kaming agsukat. Ay, agtalinaid kayo laing dito. San kaya pumampanaw? Siyak timakam mo. Apay nga dapay laang dito'y nagijay akatulong. Linapdak ida pumanaw. Nagin lalaing kamanan ako nakon. Desisyon ko apapanawon ida. Basta di mo papanawin ida ta nasayat na matatao. Kaslado na lang mabisbisinan unay. Bakit kaasyam da kita kakasta at tao. Tababain iti dayta, may pakitam ti panagayat mo ken ni Apo Diyos. Questionaram ka di ti pamatik ka ni Apo Diyos. Amangan no dakdakkel pa iti panagayat ko ken pamatik ken kuan ang mitisi ka. No pudno ngay ayatem ti Diyos. Ipakitam ti kinaimbag mo kadakwada. Anya? Awan pa'y mo't palang ipatag mo kadagiti tattao nga kasapulan. Kasanaw ang maibagam ngay ayatem ti Diyos? Madanaganak. Agap-apa mo't tendasar kan, ma'am. Uwan nga raw da. Ay na, jak kayat asyak ti makagapu iti panagapada. Tinasayaat. Agtrabaho tan. Sige, urayan ta ti desisyon dagiti boss na. Mapanak nga roden iti jardin. Tatrimakpay dagiti masetas ni ma'am. Sige, taglinisak mo't ito'y salas. Ryan, anda bisita. Bisita? Asino? Ni Antim. Kadwa naman ang uncle mo. Makamukan amang serve kadakwada? Tani? Ado pa'y taramidag dito kitchen. Kaya't da ka nakasarita. Ay, sige. Mabitlaan nga rod. Auntie? Uncle? Agtugaw ka, Ryan. Ryan, at napatag ngay pagamigan ka. Anya ka di dayta, Uncle, Auntie? Nagtungtungan mi ka ni uncle mo at tulungan da kay ti panagadal mo. Ha? Pudno ka di tinangag ko, Auntie? Wan, Ryan. Da kami ti bangtad iti allowance mo. Kan ipayang da ka iti scholarship. Ha? Agyaman na, Auntie, Uncle. Basta ikarim, di mo baybayan ti panagadal mo. Ikarik, Auntie. Agadala ka na yung bag. Pimanaw mitlat tandasar kan, ma'am. Jak amo no sa dino tinapananda. Imbati datamanan dito'y dakkal abalay da. Wan nga rod. Sapay saan datapay a kinasarita. No ikatindatan at talaga wan no saan. Isuda dagitan. Sige, agtrabaho tan. Agunget ni ma'am numasangputan na taan nakatugaw. Sapay na bambanugak mo't nga raw da. Aday tan ni ma'am. Mildred! Pilo!
Apay, ma'am? Isardang yu pa'y laang ti agtrabaho, tamangan tayo pa'y. Agigidan tayon kada seryo amangan. Ha? Saan da kamin apapanawan, ma'am? Apay ko maapamanaw kayo ngay. Kinapudno na. Ipangatok pa'y ti sweldoyo. Tapno saan kayo apumanaw? Nangag mo, Mildred. Iswa dito itan. Sige. Agiinayat tayo iti tunggal maysa. Tadayta ti pagayatan ti Apo. Tati agayat iti Diyos. Ayaten namot nga rod ni kabsat na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.